Sada ćemo da vam prikažemo jedan sačuvani deo intervjua snimljenog 2015. godine sa Višnjom Pavelić, neudatom ćerkom Ante Pavelića. Godinama je živela povučena u malom stanu u Madridu, čuvajući očev grob od vandalizma. Višnja Pavelić, kako Višnja nekako zvuči srpski, je tražila da snimak bude objavljen tek nakon njene smrti. Objavljen je na kratko, ali je ubrzo uklonjen i to od strane Hrvatske države. Zašto? Evo, možda i vi saznate sad kad budete pogledali. Pa u vojski su bili ne znam koliko generala, židova i sve to skupa nije bilo, a neki naravno su bili u partizanima. A to se moralo onda kontrolirati. Ne? Mnogi su znali medikamente, ovim slali partizanima i tako, ali protiv židova kao židova nikad tata nije ništa imao. I ono je zabranio što su odmah kad smo mi došli da su stavili onaj znak s mjesta je tata to odmah zabranio.